ahal alkitab de Guinée yimɓe defte ɓe Guinée mi salmini yo musidɓe tedduɓe e inde Allah on joom moƴƴere joom yurmede e on mo mangu e teddungal e darja wonani ha pooma hiɓe noddiralan ceerno Lamina Kanté wonɗon e heɗade ɗo hande. Alluwal men ngal ko Adama e Hawa ka aljanna. Allah ko moƴƴo ɓay o tagi Adama e Hawa musidɓe. Adama e Hawa o waɗiɓe ka nder aljanna. Aljanna buy e men hande iɗen miiji iɗen faala fi aljanna iɗen weltori iɗen faala wontude ton iɗen faala yahude ma iɗen faala wonde ton ko ton Allah waɗunoɓe fi hon ɗum o waɗani ɓe ton hara ko ɓay hiɓe laɓa fi hon ɗum o waɗani ɓe ton hara ko ɓay hiɓe feewi fi hon ɗum o waɗani ɓe ton ɓay hiɓe wakkili fi hon ɗum o waɗani ɓe ton ko ɓay hiɓe juula ko fi hon ɗum o waɗani ɓe ton ko ɓay hiɓe juuti ma hiɓe raɓɓiɗi ko hon ɗum o waɗani ɓe ton ko sabu ko woni e maɓɓe o waɗani ɓe ton ka ko sabu ko woni e makko kanko Allah o waɗani ɓe ton nden hunde no hani ka wattanen yila fi mum moƴƴa e ɗum wallay en faamude ko honno naɓidirten enen e Allah fi aljanna fi hotugol ka makko. Daaluye Allah on ko seede ka tawreta simore aranere ka tawreta simore aranere simore ɗimmere nden aya 7 hino holli en ko honɗum tawɗen ɓay Allahu on tagi Adama e Hawa o waɗiɓe ka aljanna o weltoriɓe o wondi e maɓɓe o halfiniɓe golle e hoore himo wondi e maɓɓe ñande wo Allah e moƴƴere mum nden tagi ɓe Allah ko e moƴƴere mum o tagi ɓe ko e moƴƴere Allah o waɗiɓe ka aljanna sabu moƴƴere makko e giggol makko o waɗiɓe ka aljanna ɗum walli en andugol e jaɓɓugol wonde Adama e Hawa ko giggol e moƴƴere Allah heɓirno aljanna ko giggol e moƴƴere Allah o heɓirno aljanna andugol ɗum no hanani en weltanagol e jarnugol Allah sono wo ñande wo en aroyay e jande fi ko honɗum ko honno e ko fi honɗum ko honno aljanna on fuutori ɓe ha wonti joni en wonɓe e etade fi heɓugol ma hettugol nden nokkure Adama e Hawa on jarama boy fi heɗitagol ha e sayiji aroji ɗi yo Allah waɗu barke daalu e makko